Ego niriwe cyane mwaramutse bivanye naho muherereye, nizere ko mukomeje kugira intango zishasha nziza z'umwaka mushasha wa 2026. Bamaze kwimenyeraho mikro bijyo nyine Janis Show. Aha rero mubona turi benshi murahazi mu gisagara nyine cya Bujumbura hanyene hepfo ya y'isoko ya kera bahitwa Parideza Dorakitiyo nkuko mwagiye mubibona, naho n'ahantu hapayeje n'ahantu ha leta yashoboye kubakira ugwaruka kugira ngo bajye ibyo bikorwa mvabwenge bashobora gukora. Abarundi benshi turazi bakora ibintu byinshi bitandukanye kandi baba bakeneye isoko, rero usanga bibagora. Rero kubw'ibyo leta yashoboye kububakira ahantu bazoza barereka barashobora kudandariza ivyo bintu byabo, komsa ibintu bikaza biragenda neza cyane. Ibintu kuri complex utarakora subscribe, making sure ko wakoze subscribe. Reka rero twinjire indani kugira ngo tubone ivyo bikorwa mvabwenge abana b'abarundi bakora kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Reka tugende turabe ibyiza by'abarundi. Twamaze kwinjira indani, murabona intwari ya demokarasi, murabona hariya Mandela, hariya murabona ko ari byiza cyangwa se akaranga k'igihugu cyangwa amateka y'igihugu. Rero tugiye twinjire muri marché indani kugira ngo turabe ibintu bikorerwayo, bidandarizwayo, ibintu by'abana b'abarundi. Ni made in Burundi, ubyumve neza, nta kintu cy'abanyamahanga na kimwe kiri ngaha, ibintu by'abana b'abarundi. Reka twinjire turabe ibyo ari byo, tugere turaraba tubereka noneho muzobona ko ari ibintu byiza cyane. Abarundi dukora ibintu byiza cyane, abatari bahazi mutashobora mwizera amaproduit y'abarundi, ari ibintu byiza cyane. Yego wayini ameze neza cyane kandi zose ni made in Burundi. Wayini zimeze neza cyane, bakunda inzoga z'injabuka. Ego murabona ko twamaze gushika indani, urabona ko ejo bisanzwe programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes. Urabona kwiga hariya niyo ishobora niyo ngaha nyene kugira ngo iyo bikorwa mvabwenge by'abana b'abarundi bishobore gushikana hano, ibintu bigende neza cyane. Murabona amatablo, ladies and gentlemen, aba diaspora cyangwa abandi b'abarundikazi, aya n'amatablo yashoboye gucapwa n'abana b'abarundi. Aba n'abana b'abarundi bikoresheje ubwenge bwabo barakora amatablo, ibintu bimeze neza cyane. Urabona nk'amatablo y'amashefari, urabona amatablo menshi sino yasigura ndayashobore kubera ko sigera nabishashe sinzi ngo byitwa gute, ariko urabona ko ari ibintu hamwe mu kubaka amazu meza mushobora gushiramo mugataka mugashiramo ibintu bimeze neza cyane, inzu yanyu igasa neza mushika naho n'abantu baba bagendesha nk'abashitsi bakabona yuko iyo nzu kabisa usanga nakarakubaza ati bino bibiye hehe, ibi byakozwe n'umwana w'umuntu. Kuko turaza amatablo nk'aya abantu benshi bibaza yuko ava hanze ari ibintu bashobora kugurira hanze, ariko murabona ko ari ibintu abana b'abarundi bashobora ko deja ni paeje made in Burundi gusa. Shobekeza ni made in Burundi, ni byakozwe n'abana b'abarundi sema. Rero murabona ko ari ibintu byiza cyane, bisa neza cyane. Rero aho muri mbere hari yatandukanye, muzasubire kwibwa muza muratuma ibintu nk'ibi hanze, ngaha nyine mu Burundi ushobora kubikura ibintu biriho kandi bimeze neza cyane. Urabona ngaha hari imbabura zakozwe n'abana b'abarundi nyine kandi made in Burundi. Encore une fois murabona hariho sinzi ukuntu zisigura, murabona ko hariho n'amafuru, imbabura zimeze neza kandi ibiciro ntibiba bihanitse cyane. Mbona ko ibiciro ataba ari byahatari rwose kubera ko ni made in Burundi, nta bintu byo kubihira amakori n'ibiti komsa usanga ibishika ibintu byazinze. Hano murabona ni imbabura nyabwonko ziva Gitega, ni made in Burundi nyene imbabura nyabwonko. Murabona ko ari ibintu bimeze neza cyane rwose. Ego
wow, biriya ibintu byakozwe n'umwana w'umurundi ni ibintu byiza cyane rwose kandi amaproduwi aba yizewe cyane kuko ubwira uzane amaproduwi yawe hano kugira uzane amaproduwi yawe hano ni uko biba byaciye mu maprocess menshi baba biherewe uburenganzira na BBN igashobora kukwemerera yuko ibintu nk'ibishobora kubizana hano kuko ntushobora kwiyumvira ngo uzanye ngo projet ngo rego nibyo wakoze umwana w'umurundi uhise ubizana hano nuko biba byaciwe byemewe n'igihugu ko atakibazo bizoteza abantu n'izima wawe murabona bagashobora kuvuga ati ibyo ni iby'abantu bigirira biba bimeze nabi bishobora guteza ikibazo aha ukuntu bimeze ibintu biza ngaha nuko biba byamaze gucekirwa byamaze kuraba batakibazo bishobora gutera cyangwa se bishobora kuzana ku magara y'umuntu ego aha naho murabona n'amashakoshi abakobwa cyangwa se abamama urabona amasakame ameze neza cyane yakozwe n'umwana w'umurundi si ya maguci cyangwa ya mavase cyangwa ayandi mamarke menshi musanzwe muzi izi zose ni made in Burundi urabona utuntu tw'utuntu tumeze neza cyane natwe urabona n'akambere ushobora kugendana ukumva nikanakuremereye neza cyane ego urabona ko ari amasakame y'ubwoko bwinshi butandukanye kandi ibiciro ntabwo biba bihanitse pesa urabona nk'iyi design isa na design imeze neza cyane ushobora kuza hano bikagira ibintu bimeze neza cyane uba muri shiki ushaka ibintu bikomeye ari amashakoshi amwe y'ingenzi ya mashakoshi tuba turazimbwa izindi n'ishakoshi z'abarundi ibiciro murabona ko atakiba igiciro si ubona ko ari 52,52 by'amafaranga y'amarundi gusa ariko ugasanga twe tuja kugura ngo amaguci ukabona ko ari ishakoshi ikomeye y'urugendo ushobora gushyiramo ibintu byinshi bishoboka ugashobora kugira urugendo cyangwa se ugashyiramo ibindi bintu bivanye naho urabitwara nabyo murabona bizamufasha gutwara ku mucanga navuga nk'abakobwa basirimu cyangwa abantu mukunda gusohoka muje ku misenyi urabona ko ari ibintu bimeze neza cyane kandi bikomeye cyane kuko burya ibintu abarundi burya kera barashaza cyane gusumba ubu si bishasha niko gusa haba hariho utubirya cyangwa se abana b'abarundi bagenda babiromerwa ibintu bikagenda bimeze aha naho rero twashatse kugira abantu bakunda ingoro cyangwa se abakiriya urabona ko bimeze neza kamera banifasha turebe barabe n'ibiciro 35 gusa turazi abantu benshi dukunda kuzihembwa na bimwe ngo by'abamasayi ngo biva muri Tanzania ngo nivyo bikomeye ariko iki ni ikintu cyakozwe n'umwana w'umurundi kandi ikintu cyo ngaho mu Burundi no urabona ko ari amasanga y'ubwoko bwinshi wafashe ukabereka hari ubwoko bwinshi amakurere menshi ego ni ibintu byiza cyane rwose hano murabona hari utuntu tw'abakobwa bahava bibaza ngo ni ibintu ngo bakuye ngo hanze ngo bacabanza gushyiramo ngo ibi ni made in Burundi gusa made in Burundi hano na kari ibintu bikomeye ibintu do qualité ushobora kwambara igihe kitari gito wagitse ego murabona n'amasandari y'ubwoko bwinshi kandi akomeye cyane ibiciro biba bihari ngaha ugenda uraba ibiciro ntibizimba isandari yose ngaho ubona igiciro ni 35,000 by'amafaranga y'amarundi aho rero turahavuye nayo murabona ni amajendo douche cyangwa se amasabune abantu bakoresha bakaraba suve muri toilette cyangwa mu bubare cyangwa hoteli usanga ateye imbere usanga ari utuntu usanga tumeze neza kandi murabona ko ari akantu kameze neza cyane iranavura by the way kuko zisanzwe ziraba ko zivura ariko iravura cyane kandi isabune imeze neza hano hari ibintu byinshi nayo murabona ko ari amapati cyangwa se amakotegisi nizo bamesa ego izo bamesa si za zindi ukoresha rimwe ukacuta kanaka ushobora gukoresha ukakamesa ku bakobwa cyangwa abamama muca murinda cyane abasore benshi ndazise ko ni yose urabona ko bazitwa sekanawe pati n'izi zose ni imitahe yahawe abana b'abarundi na payeje bashobora kurangura ibintu nk'ibi hano murabona izi bazitwa gutega baje barafasha abantu bakunze ibintu ariko ayanzi kari amanani
nazo hano murabona na marinjete ku bantu uravuga ngo za rinjete ngo zitaba zirimo amazi ngo ziba zimeze neza inyanya ushobora guhanaguza umubebe arizo zitwa guhanaguza ababebe kandi na odere nziza sinayikoresha mu bwabo urabona ko ari akantu gafise n'ishashe nziza n'agakoze kurumva ari akantu kameze neza cyane rwose ego naho urabona niya mitako urabyemo n'akari bya biseke bya kera urabona ko ari utuntu tw'udutako tw'abana tumeze neza ushobora gushyira mu nzu yawe ipantaro imeze neza cyane udasinze guca agakora ndabona ko ari utuntu wumva bwenge tw'umwana w'umurundi hari n'amashakoshi urabibona hariho n'inkofero zo mu gitenge kandi kameze neza cyane ego reka tururuke iyindi etajeri hano murabona ushobora gushyira mu kagize nazo ni impunzi urabona kandi ameze neza cyane ego kandi ameze neza cyane amagira ku bamama n'abakobwa ubona ko ibi byose ni made in Burundi amashati ameze neza cyane ego ameze neza cyane kandi ameze neza ibintu muri rusange bimeze neza cyane rero ngaha naho murabona hari twagaga ushobora gushyira muri salo ugashyira muri salo y'iwawe bikaba bimeze neza cyane ugasanga salo yawe irashagije n'abaje kugutemberera bavuga ati wawu ego antuka idarapo ry'u Burundi urabona ko ririko byose ni ibintu byakozwe n'umurundi nabyo murabona ko ari bya bintu bambara mu ijosi kimeze neza karushagije hano hari ibintu byinshi murabona amahembe burya rero ku bantu batanze amateka y'ihembe kera sinzi ibintu bya kera cyane ariko turabona ko ari ikintu cyaba gifise icyo kimaze cyangwa cyaba gifashije mu bwami rero si ikintu aho babibatanga ngo by'abarozi ngo n'abaki n'igihembe risiguye ikintu cyiza ahandi tukasimba ko baba barashobora gukoresha ihembe mu bintu bitandukanye rero abana twari dukote pe ahantu mugira n'imfunguruzo zimeze neza imfunguruzo amakontake imfunguruzo zo mu nzu murabona ko twose n'utuntu dukorwa n'umwana w'umurundi nabyo murabona hano twiba turagura vy'amaplastike vy'abazungu navyo ni vy'umwana w'umurundi ushobora gushiramwo ibintu vyinshi bigiye bitandukanye yego aho tukamubona ko ari ibintu bimeze neza hano murabona hano twita dushiramo impundu zitameshe ibintu byinshi bitandukanye ushobora gushiramo hano murabona ingoma n'ibintu vyo gushira mu nzu ikaba imeze neza cyane bagomba hano n'urubugu bakina byose urabona ko ari ibintu byiza cyane ushobora kugura kandi byakozwe n'umwana w'umurundi ego naho murabona iyi etajeri ko amashuka murabona ko ari ishuka usanga ari nziza zishobora mu buhinga butandukanye ko hano nk'iyi design hano ni ikintu ushobora gusasa utaranajyaho mukumva uraryohewe utaranajyaho amagizo hari abantu uzavuga ngo ufise iswi n'utwabo najyamye aha wumva iswi ko utaranajyaho ego hano tuba twene twa dutambaro ushobora gushyira ku ntebe cyangwa ushobora gushyira ku meza gusa n'akari amadarapo ari idarapo ry'igihugu harimo ibara ritukura iryera n'iry'urwatsi rubisi akakose ubona ko ari akantu keza gashobora gukarateriza ko umurundi uri n'umugezi muraba bakaguzwa gatwara abantu baratangaya no mabara kuko dusa amabara meza yego amabara meza urabona hano abakobwa cyangwa se abamama urabona ibintu byo gutaka mu mitwe ukaba wambaye neza nakubibona bambara mu mamanza agiye atandukanye kakose kakozwe n'umwana w'umurundi mu bwenge umwana w'umurundi rero aho hose turacagenda kugira ngo mama nawe urashagashaka yawe kareza urabona ko ari ikintu ushobora kwambara ukaberwa mugati wa ukaruka wambaye ikintu cyiza urabona ko ari ibintu byiza cyane rwose naho bari ibintu byinshi bigiye bitandukanye urabona ingwa zose n'ingwa z'amapulo zakozwe n'umwana w'umurundi nayo yitwa ingabo ya protection abarundi kera babirindisha iyo bari mu rugamba ibi ni biseke hari amabona ibiseke bitandukanye nabyo ni bya biseke kandi urabona ko ari ibiseke kiba kimeze neza cyane kinakomeye twose n'utuntu ushobora kugura ukagikoresha muri salo yawe izi nazo rero ni tapi urabona ko ari tapi imeze neza itapi en fait ishoboye no uko ndayumva n'umubiri wayo
niyo tapi y'inyagiwe ushobora kuyikanya n'ayanikira uko urabona hari imeze nk'impuzu za tapi zimwe ziba zirempote usanga y'inyaga canke imaze igihe inyagirwa ishobora no kugira ikibazo ugasanga yaboze ugasanga imeze nabi. Iyi ni tapi imeze neza kandi yakozwe n'umwana w'umurundi abandi akadekoro kameze neza ubwoko bwinshi amakureri yo ni menshi murabibona yego ama design menshi zose zakozwe n'umwana w'umurundi. Wow, gatatu sinzi ko uri kurabona ubwiza bwayo, n'agatatu kameze neza cyane ushobora gushira mu muryango mu cyumba hanze. Wow, uyu n'umuntu wese yinjira agasamarira kana kara gatatu keza cyane rwose. Ego rero murabona nabatembereje nagiye ndabasigurira bimwe ko ndabibona. Twatembereye mwabonye amataburo hariya payeje niyo byose bifashe mu mugongo dushimira na leta mvyeyi yacu atakwitagira kugira ngo twebwe ugwaruka idushigikira. Abantu benshi baba bavuga ngo leta ngo nshigikira ugwaruka nigire iki, ariko ibaze ko yashoboye kubakira ikibanza nk'iki cyose kugira ngo abana b'abarundi bazoze barazana ibikorwa byabo mva mutwe cyangwa se mva bwenge kugira ngo bashobore kuronka isoko babidandariza bitarinze kuyakuntu usanga wikoreye utuntu ukadushira mu karisi wanyu cyangwa ukabura n'ikibanza ukabura uburyo bwo gushora ahantu ushobora gukorera. Aha rero baraborohereza kandi kwiyandikisha ndabandanya byinshi tuzogenda tugaruka ikindi gihe tuganire n'usanzwe ayoboye hano cyangwa se ari ibikorwa byo ngaha dusigurire byinshi ku bafise imigambi cyangwa se kuba bamaze kwemererwa gushobora kudandaza ibintu byabo ukuntu bashobora kwiyandikisha n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ego rero nizere ko wamaze gukora subscribe kuri Complex utarayikora making ashobora kuba yikoze kugira ngo uzobe wa mbere ubona ama notification ibiganiro byacu. Kuri micro yari jewe nyene Janice for sure. Rero bahawe ikaze no mu bindi biganiro. Ego.